Okay, kasi lang kabita po, tingkam paragyan mo, iti pagtanga may, dito 98.5 IFM Kawayan, iti Idol tayo nga FM. And of course, kadoy na ito ni Manong, ni Idol June Seriales, with Idol John Mark Pastor, operator, embalsamador nga na pa nagtimpla iti cafe, tapirmi nga mamagaan, di ka na bukub mi, tagsasaruno apo nga gig mi. Okay, iti last week nga mi na po, I can't matender kami iti birthday celebration ni Attorney Gideon Salatan, when SB member dita Cordon Isabela, and then Kasar, and then last night kita apo tin nagsasarunong ikam nagtugtukaran. And happy listening to of course my kumare Inocencia Cabote Marcela, principal iti Pagrangayan Elementary School. Good afternoon kada kayo ta apo. And of course, kung nanikab sa Charity Lianes, hi Jun and JM, ate man di ka mang dua-dua kabsat. Thank you very much, kunana. Of course, we will be doing that later on. And Margie Palma is watching together with Jerome Kairel. Hello, Balong. Ate man scooter, kunana met. And happy Sunday, kunana ni Ma'am Ino and Rosa D. Fendorf. Apo sa Bali, apelyido na din sa Bali, asawa na dito ay mga Filipino. Have a blessed Sunday karupa from Arizona, USA. Kunaka nga sa Bali. And of course, Rodi, may sakata kitay sponsor ti Apo dito ay ni Kabsat Roda Ponceja Kawarakis na imbang aldo. Yung mga idol, pa-shoutout nga po yung anak ko nga ni Angel nga agbubuy at Filipino teleserye. Okay, maawatan na kadi Kabsat Roda na teleserye ka makita kat foreign iti rupa na. And agbubuy at teleserye ko na toy abay ko. Watching always po dito sa Chicago ko na naman. So she's from Chicago, Illinois. And Julius Malab is watching. Seb Batista is watching. Sonia Castillo. Hello sis Venus Caspilian. Happy watching FDD. Happy Sunday ko na. And Seb Batista, hello Manong and Ading from Denmark. Oras alas 6, tibigat ka no digit Denmark. And Judith Casanova Tulay is also watching together with Ading Angie Maingit. Iti Presidente Abo, iti 4 Decade Hong Kong chapter. Good afternoon kada kaita. Sabay lang kumata safe kayo amin dita. Likan nyo dagay lugar ng ado ti ag. Rally. Madi mabaling nga nababati boses ko exhausted. Isong masa po nga with force ipigsak. And Ading Sonia, hello Ading Angie, kuna namanan. Happy Sunday Ading. At dating message nanti Josie Borgonyo tating sa amot tayo. Mo mabibiro ka nan. Awanin madi nagparang dituyan. So kada kita ay baka adatimat. Ate Josie, kuha ka man ulit. Comment mo ulit yung message mo. So far awan sa ti contestant ang umay tata ada kanu ti nag-PM pero awan samat sumangpot man tatan. Awan sa I just don't know. Ayan IFM apo ti aghahaol iti contestant ngem ti kamono da na napidpido da. Ada ti nag-text bala kanyak ngem kunak hanga siya akon ti pagparehistruanan apang kayo lata apo ti jay IFM kuna. Ana dita. Dito ay kanana ni Melanie dito ay FB Live ti IFM. Naibanggal daw yung mga manong ka-block man da kitay Aban family lalo kin ni mother ko nga ni Annie Reyes Natividad Aban. Kentay anak ko nga ni Stephen John Magbulos from Honolulu, Hawaii. Ang yaman mga manong kanana ni Melanie Magbulos. Kanana ni Uy! No ni Jane Uy. Pa-shout out mga idol, nakikinig kami ngayon dito sa Sindon, Bayabo, Ilagan. Pakablaumat itinagagit nga barangay Kapitana may dito ni Kapitana Levy Mateo. Okay nga rod, may isang asunata pong may paay kinikap sa Charity and all the members of Idiken Idang manariman nga agbibuya tata. Favorito na tayo din kami. Diyan maawa, ti ipapanaw mo. Diyan maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, ti turong lugar nga adayo. Diyan maitur, ti naunday at siyempo, iti kaawan mo, tiyak ko ti matang ko. Tano ko nga lang mabalin, agsadagat na baro kong mo, tapnon rin
naik para pamatin mo. Di ka kumayat kuha mang dua-dua, iti kinapudnot panagaya kukin ka. Ayat ko sumapit ka kumayat, tama iliwag ko na ikin ka. Apong kamatanagan Kabsat Charity. Nantani sumangputan ni Kabsat Mel. Ayan. Manulakan nga bulan. Gumatang kan ti aso ni Charmel. Jag maawa ti ipapanaw mo, jag maaklon iti mayadayo. Apay namin ang napanunot mo, tiyak turong lugar na dayo. Di ka kumayat kuha mang dua-dua, iti kinapudnot panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangpet ka kumbang, tama iliwak ko na iken ka. Di ka kumayat kuha mang dua-dua, iti kinapudnot panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangpet ka kumbang, tama iliwak ko na iken ka. Yan. Greet ko ni James Obado. Detoy. Obaldo. Bueno, Obado. Yan. Dita Canada. Toronto. Canada. Nakatune ni ti IFM FB Live. Yan. And kablawa mo ni Radyoman Angelica, ni Radyoman Deo. Ti Ananos da kami. And of course ni Radyoman Rowena Monchang, Binibining Pilipinas candidate number 3 iding kaputa awan ti sapatos nga naitugo na nga natuloy nga nakikontest. Nagyan na tajelikudan. And Josie Bergonyo, nagpartak ngami, nagpangato balong kablaawam ti 4 decade duhong kong chapter ken digijay ka building ko nga team replay ko na nam. Isu da Kath at Abarientos, Clara Cabalse, Emeline Andrada, Benny Flores, Mabel Leda, sige di mangituloy enta nagbabas. Ken Ate Frida, agyawan na kuya ken balong request jay taga Pulot. Dito yung IFM. And of course, ABC President Jess Leonard Ladaran is watching. Good afternoon. One. Kaya man Erlin, nagitap dito yung IFM page. Kablawang man ni Jefferson gitap tiin na panagkasangay. Dito yung Batak Ilocos Norte. Kaya man unay ti Idol. Carlos Uno Razon. Kanamat pabati kay Daga ng Bukal Lemery Batangas na ikinig kami dito. Ayan. And please do like and share our videos. Apo plus 85 ko na to official text line iso nga basaan dito. Good PM mga idol. Pirmi nga nagganas tagdengag ti programa yo manong John ading JM. Naka-duty nak ti Sunday nga apuraak ti agubratap nula ang makabuyanak ti live video yo. Nga duwa pa request man mga idol, please nga kantaan nyo the perfect Ilocano version. Iditikar ko kinilakay kong at the Saudi ni Jewel Alumpe. I love you so much lakay ko, always and forever mahal ka ako na. Thanks and more power mga idol. Watching here in Hong Kong is Jewel Verlin Alumpe. Alumpe. One. Amon nasakit iti kagati Pipinig. Naabag ka man, hindi ka nakapanunod. Malita ka mga, ano naman mga makote jikwada. Atay balayda. Pa-shoutout nga pa kami dito sa Apari, Cagayan. Mga Lodi from Jerome Manuel. Kana ni Lenny Grace Soriano. Hello po, good morning po. Pa-shoutout po sa family ko. Ines at Soriano sa Buntar. Dito yung kata? Quirino Isabela. Watching from Kuwait.
Kuwait. And Aida Pascua Clinton manang kung na-request man ating DJ Awan Kurang. So, And ay perfect. Ilocano. Perfect. Oh, okay nga rod. Kaputa at aduti nag-request ni perfect akayat ikanto Copyright. kinundaway data. Katanga mo ka data. Haan siguro nga makapiright tayo ito. Nagadupit din Facebook Live na Uy, yun. nagado. Wala Ako, kayo. agpaspasensya siya kayo. Talagang hami kaya. Nga maysa-maysaan amin na pong greetings yo. And request. Isong ano niya di malagip may langinan apong asunata. Isulatan iti kansyon ni May. Ket 16 minutos pa abo. Kasakbayan talaw natin malam. Kada iti sumarong asunata. May paay kada iti pilpilitin apong arambitin nga perfecto ti relasyon da kini asawa da. Pagkati, nobody is perfect kung nanang mabali mong aramit nga perfecto. All the imperfections. Kasi di ko nata, di sunata nga, all of me. Ureno ado ti kamalite maisa, mabali mong aramitin nga perfecto da ita. Dan di ayat kanya biag ko suruten at iti papanak tay balasan napintas ken nalapsat jaksapay patyen nga dakan nagururay kanyak taubing tapay di naginayata di pay amot banak na irupir kon panagaya ko ken ka biag ko agkanak man tapusong ket bagik lang iparipirit mo kada ko kuanak met lang biag ko intan agbalset kasip ngetan takyagkot pang naedam sa kasakat karuutan dumdungeg kansyon akayatan arik mo't madanagan gemnangeg mon narasaas ko nga awanen kurang kaniyang Ni James Obado, Calgary, Alberta, kanuhang nga Toronto. si kantay babae nga amok akatitib keran kaduwag ti arapap ken mangbuangay iti pamilya ayat anasarap mangilimed ti pagkapuyak mangitandudo mangaywan tupay anak ko naganos ngem punong ayan ayata awan makaupay kadata amok anatip kertan dua biag ko akibinta agsinaranay ta dua at dakadatag masagba iyanta biag ko intan agbalset kasignetan takyagkot pag naedam sa kasagat daruutan dumdungeg kansyon agayatan takawes mo na si rayat sikat kapintasan kasla angat tawanen kurang kaniyang biag ko intahan agbalsit kasip ngetan takyagkot pang naedam sa kasagat karuutan dumdumngeg kansyon akayatan padyeti marikringat si kantay anghel para kaniyat kunag awanan kurang
Agbilbilang mo ni ading Sonia Castillo, kukuna na 67, 70. Okay. 12 minutos kasagpayan ti alaw natin malem kakunan na to'y Sir agkadawa mang kuma iti uri anyang sonata da Danilo Palaway kan Bobby Gutierrez agyaman na kaniyayong aduwa sir from Texter 8745 and kunan naman gandang tanghali mga sir pati nyo nga po mga kasama ko dito sa EB Flores Dry Goods dito sa Ilagan City Public Market sila Rose Kuarak Jutay Erika Kaloy Ilyong Kablao Manipod Kani Boboy Castillo dito yung City of Ilagan ipatukaryoman na dahi bukal agiyaman nakser kumana may sabay nay dapat ay gitoy ada malalami when alalami DJ FB Live dito iti kwa iti IFM parang muan balong ada so kuhan mabasbasa mi dagitoy. Yan. Hello mga idol, pa-shoutout po mga pamilya ito'y Narbacan, Ilocos Sur. Nagkapikin ni Boy Cachola. So, nagkapo ni Boy Cachola watching from San Jose, California, USA. Imelda Nagrana, well, hello, watching from Singapore. And Jojo Dolores, nagkaputawan contestant. Di sure nga adati datlagan manong one ating adatatlag isong alalaingam. Ito sa mumbat. And please note of our official text line for your answers later on at 0917-150-0361. Ayan, isa ka na yun, Apo. Itinagan nyo. Ayan. Nagan, age, etc. Tandamakat at titatatlag na sunata tawanti. Contestant tayo nga simbang buat. Naibanggal daw mga idol June and JM pay kablaw man dagiti familia ni Mang Becca Bagtad ang ngadanan kastama dito kakabsat ko dito ay Padad Alicia tinang kablaaw ni Mer Sales si Padad request ko man Jesulinek agiyaman ni Melissa Labore White kuna na pa shoutout sa honey ko Norman Labore dyan sa Singapore I love you asawa ko hello nagpait man talaga tag buya ti live ko ni attorney Adelina Bolataw Hello Sir June ka na ng GM Kablao ngayon man tinagas at amalamyo adwa nagpipintastikan kan tayo makapaliwliwa Til-iliw mi nga pa nga da ditoy abroad watching manipod ditoy Panama City Central America Panama City Panama nga Panama kasama deta Ilocano kang actor Panama hello watching from Doha Qatar Adamat Panama dita Alicia Pino Gital talong ko Inanama da jay. Agad mana di ending na. Nadawalang ti Panama ditoy. Ana. Kawayan. Ana nga ro. Pinuma. Hello, watching from Dokatar. Have a blessed Sunday, Kuya Jen and JM Pogi. Wow, kablawag man namin nga taga pasukin Ilocos Norte. Thanks and more power. And of course, Engineer Jingjing Kaliom says here, JM, pagriman, dagiti gayem ko, balasyo taaw, suda Sein silin. Silin sigurado eh. Nalin ken angot. Kung ano mo? Angot ako pa din sa angot na dayta. Okay nga ron. As requested, that is natang napawan. Sulinak, our Ilocano version. Kinagpaiswanan nga no agbiyahe kami Lugan mi lumaglagto nakataltaltag Masapul na napigsa ti makina Taado ti pasang at kalsada
Madalanan tiyado alikaong gobyerno umay kayo katumulo in kay katsulbarun narararami parikot mi in kay kat aksyonan dakkel met kiti atiyaman mi opisyales nga agserserbi ti ili talyawen mi ti inda sakripisyo mangsukdal kan agbiro iti pondo kalsada kumakat pumintas kaya't mi kumamot mapadas ti agbiyahet naging awaan nakarelax tay saan nga at pagpagkarigat ngem maddamet kiti sa gabasit panagduraas gaput agsangpet a project bantayan tapno di maitantantan para bur para ti pagsayaatan uray nuawan tandan mayat latta umili at dada makipagmaymaysa idatundat oras ken pigsa sinublat ti umay agubra no adda man bilang ti pumanaw agsubli at tumalyaw kultura ken tradisyon di mapukaw awan adayon no kayat mo titumanaw karayon pamagbaga ni nanang ko anak ko din kadilip-lipatan uray no sa dinot pakadanunan lagi pang tuy lugar anak gapuam uray no sa dinot pakadanunan lagi pang tuy lugar anak gapuam. Sigamot or Ilocano, di kantan lugar kunong blata mo tan. Karwam ka, hindi lugar. Okay. Lagi dito dumapay nga pangablao sa bayan iti commercial break. Greet mo man sir, asawa ka niya ubra jay punit Benito Silven ni Gerald Kurameng. It's me, Crizel Kurameng. Kunana, may sabay. Naimbag aldaw, yu idol ba iti ikman amin nga tagaluna ng nangrona DJ San Miguel. Request ko man tayo ng nadumdumang bukol agyaman akser. Kunana. And magandang hapon po, binabati ko po pala ang tatay ko na nakikinig sa inyo at binabati ko po ang family Claro. It's me, Angel ng Kabisera 9-11 City of Ilagan. Pakituto nga po yung bilit ko. Oh. May sabay, pakibati nga po. Crowley Navarro dito sa Villa Beltran, Ramon Isabela. Crowley? Crowley. Crowley.
Dito yung kote FM. Ah. Naimbagal daw yung mga lakay. Na, bibiyag ti live. Yo! Nagganas man aya. Ipalailang yaman dyan si Siwit. To'y kabsat yo. Chito Timalig. Nalpaso yung kabsat. Nandiyan si Siwit. Hmm. Christoph Catenza Reyes II. Ayan. Hello po mga idol. Binubati ko po ang Reyes family. Na sina Resty, Dory, Christian, James. It's me, J.R.S. Para guys, yung bulan. Salamat and more power. Pampati si Maribik sila Bo, Kapitana Lemis Mateo ng Sindon Bayabo, Ilagan, nakikinig sila ngayon. Thanks mga idol. Para guys, yung bulan. Good afternoon po. Pa-shoutout po sa family ko sa Mabini. Gamu po. One family watching here in Abu Dhabi. Salamat from Janice Campos. Jonard Evangelista Madayag replying ni RCMT nag-reply ni Okay. Madam Okay, rin bangkal Monchan. tayo. Amin. Idol pa request man. Di Koskos. It's Mr. Koskos. Love Ken nagtiteten. To'y nag-request Bong Blast. Iti Barangay Bacolod. Kawayan Saray. And somebody sent you a friend request ko na to'y. Lastly, mauding greetings. Commercial break tayo po. Kuna na to'y. Kuyang June, ken ating JM pa request man tayo Philippine Geography. Tasalaan mi man nga taga bagong sikat San Mateo. Rayon mi ating JM. Kuyang June, nagyaman ken umay from Torquato, Gakusan. Okay nga rod, agsubli iti ada kami manan. Dito lang nga po 98.5 IFM. Kalpasan iti sumagmamanong nga palagi.